Kacing persya yang kacing temu pelang cing pet skap paj ba daga Meghalaya State Pollution Control Board Daistong East Giant Hills District ban shimme karai ban shnai ke integrated cement plan daga Shri Cement Limited ak daga shnong haka khatkanai trek unopra archopsan kala nai biteng bar khandru trek unopra archopsan ka New Tribe National Youth Movement ru klapen sngaw ki daw cing persya jungka Habakan sigilat patai kubor ba Marshall L. Nongline, Vice President ke HNYM, luang baka seng ke laitrek nopra archopsan, Member Secretary ke board, ban penpau ke jeng persya abajur, halor bon teli ki daw. Luang ru bah East Giant Hills la bon pelat cement company, bat benrap bakat kum ke jeng tip ke seng, luang baya ke cakaru la syudehi do brief shimet, lambat katukan hengut, klem tadon ke jeng emir jeng lang bat kinong seksnong. Keseng kelabur kecing geli bana ai ke Shri Cement Limited kalak ban yo ke NOC klam dadan kecing te purang basnong ba Giant Hills Autonomous District Council. Tina kalian ngeseng hak lai trek trong uni benai mentau benai Disember ngilawan banyak pendu member secretary ngilawan bu ya city ro ba nak kalian trong ka seng nim ni persya jol yang ni public hearing kapan penong sai kakat kenai trek uni benai ketala sifat diang nomor ba sibun teli kidaw kidan habai dei bat kani ka Shri Cement Limited ngan ong ipi kibun ha gini ki karukom penmi ya kani ka public hearing kamlong ka ikai ka basai kamdan kanu kata ka project report ka babiang link ba ka jing publish po ka notification board jong ka Meghalaya State Pollution Control Board tena kaliang jong ni ngila mention sibun teli kidaw ki ba ngi persya kita kilong kajing kumba PUE kajantia kalau ada dah cement factory sudah. Dia haduk mentaro kila don kumba ship outli kini cement factory. Dan kini mining plan ro ki badan hantai hapwa East Jantia Hill. Te kumut ka ik ka wanra along ka environment pressure kata ko ang environmental pressure nani kata ka ba habayadai bat kamariang. Namar ada buan pelat kini ki industries activities kum ki mining ni kini ki klingkar nata kini ki truck ki bayat heavy transportation ki bucket itu ki mar ki power plant ki bahaya nata kini ka WHRS TPE kalong ka ik ba la ima hang te po jantia kumbang si ongat marole setangkat nu kani kamariang kasun baneng kali air ka bang ni pesan museum ki kena ki nong song snong nata ki wa ki popon ki ba kani ka cement factory ka kan sapen sniu lo kita ki ti kumbang la yo ang manya ba ngi layu i ba kabuan palat kalabuan palat kani ka cement factory ti habaya dei ba kata ngalinggo ba kunno ba kani ka government jungi kadang ICI NOC ba kin snai kani factory ba thamai ti kumbang la kran kani factory ngira mention ha tuka hapo ka katuka city bangibu ang tai ba ang ba kan pensniu ya ka kan pensniu i wa duit kan pensniu di snong di tau kan pensniu i kilenti kan dak kendap dak pom sudah kan ni kali air ka bangiring mensiam nang tak kibun cat ha fi gini ki bami na kini ki cement plan ki dan kini ki cement plan kumba ong kita ki emission form ini cement plan emission form ani tu fi ki pensniu ya kendau ka bentung jingtong hadu ban riang mlong suo nang ta ka pensniu ya kumta kembang ala patai ke sniau ini kan kom ring mensiam jungi ke priau hang lakiu di kita dam coba sudah hantai haluar ti kumba pidang ui hi mene kadang dan koi kan uso kumba ja po dalhi koi ke bas kadang aksiden namar beli ui shoot namar beli kala jor palat ka pollution ti ngim kwa ba ka jantiaro ba kan ngat hak ni ki ju ki namar beli nidang dan kani kari kasi jantia jungi ke ba ien kari kasi jantia jungi ke ba kuat ke ba subah ti mentala da tai ki cement plan hang tai hapo Giant Hill ti kam slam hi ba ka jantia kan long kum ka berni dan ka berni kan long kumta kan long kum hadal hi ai ben pencebua ya kan mariang barok hai ti habang la puli ba hapo bai dei bat kani ka Shri Cement Limited nga kami i kan uno ko project ka bumi na du ya ka environment impact assessment ro na kami kan long ka basai kamdan kan uno ka kamban long very details ni kamban long benia ha ba kan batai habaya dei bat kini ki gai dia nomor beli kini ngalak puli hapo ngap check na po ka notification board jong ka Meghalaya State Pollution Control Board tina kaliang jong ni kasang ni persya jol kani public hearing ka ban pelong lakat kendai trek dia ki kendon an ki ba kani ka Shri Cement Limited ka pen khain lu ki kibun kidan hadu kumbasau santli kata ka Forest Conservation Act kat kendai prapau kala ada pen khain kata nata kini Meghalaya Land Transfer Act kat kendai nyopu aro katugala pen kan kumnu ngalingo ba laong ba on amla bandi ginu ni jaka
jong kajak penrio kasih jantia jengi kinu gibar jelah lingba kajing dan kami kelalan transfer ak kendai spa nyo puat ti henry ngalingo ba kumno ba urang ba senang ai osi baka district council ro ka approve klaim da bishar benya kumno ki yo ya kataka kumno ki yo banti kataka jaka haba ka an kala dan lepa kami kelalan transfer ak kala keren sayang to ba on omla bandi kinu jaka tengah ngaulingo habide berkata di kabasau jong kini ki Mines and Mineral Development and Regulation Act kat kendai spasan penyau ya keturul ada penkan kamdan kanu ke details te ke penmi baong bakila ayo ya ka clearance nang ta kani kala publish hapok ka public notification board jong ka mi State Pollution Control Board nanta ya kani ka Environment Protection Act kat kendai spa prapen rio ya keturul ka kami bakila ayo ya kata ka clearance te habai dei bakata nakaliang sang hi ni ong ba hak tiga kat kendai trek ngin mi bangin persya ya kani ka public hearing kaban perlong daka Mikhail State Pollution Control Board hak tiga sngi nomor ba kum bangiladap ong ka city ba ngiladap mention gi baro khating sha ngai ba notification ka panmi na ka Mikhail State Pollution Control Board ka panmi ban kumba kalong kumba kensut ani ban penshet upat bang tiro ubon uba persya tiga sang balang lo ngai ki bun ki bami ki persya namar ngisu thu sai ba ka ai ka baro hype dei kalong bitang kacing mentoy ya kaptang ya ka mentala ni ka jongnur handai hadian habot nsadap da ki jing crowd sudah ki kena skol ki nok sok snong karep karyang kawa baro hype kin sa sniu la lingba jong jing wara ni project ki prepare ba sampai suklan unang sok snong ya kani ka jakau dia support ni Bharat Sharma ubatai try jong tek Sri Limited ngasngau lingo halor ka ikan rem ka ba ngamar lingba kacing ya kendu chungi kinong song sei ni su thu sai ba kamdan kanu kacing ya kan kacing ya tai sapot dorba khnang ban ai kini ki NOC khnang ban ai ka ikai lani ban ya di thir ki jaka ki puta ki bha ko ka ilaka ya kani ngin haban ngin salit ha ko ka district council ro try la sai la si sing ngin le bangin pan chi sai halor ka ikan rem ka ba pidi kini ka jaka kumno fila ban pen khanya ka mi khlia land transfer act kat kendai spa hanyo puat utau beriu dia kejaka habau dia kejaka tu uhab ban konsol orang bak senang banai NOC kenang bakat district council kan approve ya kanika cement factory bahkan start up hangtai lada ka senang hi kala dap ai ka NOC ka district council lai kala approve te kamot ka habai dai ban dia ka ngono kejaka ha ka ngono ka than ga ai ka pidan kam ba kasinong kaban tiap ya kata kerkom jadi kata kejaka keputa omla ban ladanga aku abangan dia kejaka ngala dengan dia ni lada kasinong kakang kemet mla ban dia itu kejaka dia kemet kapan isai buni orang bak senong badan hang tiru tiap ai sepang kalan mensensar ya kasinong katau tiap iki anji kanon ba kumno la ban dia kejaka sekibar jela klem kadan kanu ka jingyo ka permission nang nur tada ka district council ro habai dei ba district council ro apa mangan kenan ba kumno ka district council ro company kami clear land transfer act kana spanyo puat like tip sai ba kani ka caka kala ali chuni Bharat Sharma ubadai ubar jela te kumno la ban yo ya kani ka NOC ba kan approve da ka council lada ompat yo ka NOC keman onam la pelong public hearing pila sutu sai mi dei kata te lingba jong ka jingbiang lo kini kat sai ki NOC kini gi baro hype tak dau kani ki naga unto sapo kami clear State Pollution Control Board man pelong public hearing hadian bangi ngilaya kendu kinong song senong hangtai kamdan kanu ka jingya keran hapo ka dorba jing sala dadan kanu ka benta ka ban haban dia kat ya kata ka iria ka bahaya ka bala pai hadu henriu puwai tam ikar ti kamat ka la kaliang ka senong ki haban song ka dorba habandan kacing yang pensengau lang na kaliang kiba ya kersan kaliang kiba persya ki haban pensengau lagi jom kidau handai habang ye kendu iki briu stai ki ang bakamdan kan ono ka dibe kacing le abor jong rang basnong direct bat jong uni briu siman kumbangi yu i ikinu ki kenja public hearing hi ki penlong ki lanjan tias dai ki bidi cement factory kamdai ka public hearing ki suang ka public hearing handai kamdan kan ono kata ban ong ban khatlang yu pat ba ban pensengau yu ba persya lani ban pensengau ya ubaya sha kam judan kum kata mostly pinyo ihi kajing ya kon ka public hearing hangtai hapo ki jaka hapo jantia kamun kati ba shoe pressure da kabuar kumba pi ka blada jam la kani hatang sky pikan ma ku bejia hapo hatang sky pi ba ki pressure kim island itu ki priu ki ba unlike lang hapo public hearing ban pensengau lang yang kajing ka jongki kamun ki bala ban song public hearing kamun ki debitang itu ki ba ya sha
Ti haba ang public hearing khat lang kan fidi ban sim ya ka TOR ka term of review. Na utu bayasya, na utu bamyasa fidi ban khat lang ki kanang ban yo asngau. Nang ta kani kami kelia State Pollution Control Board kan sarai kan bangila nang ngimla bangin ai ya kani company bakan start up. Hendrai kumba PUE te pim juyoi bad ang baka public hearing pim khat lang ya utu uba persya. Tio haba ang public hearing wat juang so kan public hearing kami haba ang public hearing ni khat upat ba uba persya. Ti kumbang ina ang manya haba ang public hearing Filipan ay lap ng penskaw namar balay ngi day kun kasi kara ngi day ujat bandiyo kasi jantia barwa ni dan kaseng na jong ina po jantia ngila dan ni dan lang presiden hang ni ti nakaliang jong haba ang public hearing namar ngi dan kajingkit clear ng takatlaw si ap jong ujat bandiyo hi barwa huway ang bangi ang ba ngi sa hang ni hapo shlong kajia hapo anong po ngim sngowi ay shu namar bakam day shu ajaka jungi lani kajia talana kajia hang nuro kamar kadi kajingkit clear jungi tilada ka sarkar ka sutu baklaya ta kentien ka ang public hearing ta kamut kamdam jingmut pin ang ban perlong ka public hearing su ang baik ba kadai baik bangin su ayin usino direct bakin snano company hang tai namar tinakaliang kasang lada kimsha bangin rong hakatay singi ringkat ba utu pat ba uba dan hang tai uba persya nakaliang kasang ngin syem la jong kisenjam kamat dia la kumno kumnoro kamat mi da kumno kumnoro handai kasang kaman sia ba hap ya chakman Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.